Tala Fou o tala mai Ausetalia. Ai le taina le ono i le tau na leilana li putia mai se whaala brewe tau ta vale i le whai tu i sau teo sini e wha pēna tau fiatua i e leo leo se ta vale i se siaki masari Alfords Point Road i Menai ai le i tuwane. Whai ei lo maturinga ma leo leo. Muli ane ma watu le ta vale leo le youth wanga i saola vai se tasi ta vale i le lava mangala ia mana maliwa i lava mala ave ta vale le youth i le ano fuanga ai le ia afia le isi ave ta vale. E o mai le te minei o lo poloka pea le whai tū lea, mai le nei wha lawe ne ua tāpuria umalai nei lua i tū o le awala, o wha ngā soro nei le suenga i le nei wha lawe. Ua a mata wha ata mai e le Qantas, fōringa o lana wa le fōu leo fuafua, wha lawi loa aloa ia i le lua whelua spuru lima, e malanga sa o atuai mai sini a ngā i le ai o New York i Amerika, wha pēr malona tona. O wha ari ata o tu ai ngā no fō le a wha ngaina i le wa le fōu, wa tā ua ai titi mai, se fulu iwa i tū lao le whainga malanga i Amerika, mai se whailua inga matu stala i le so o whailua i le pūlenga o le waalele fōu, o le a te lele a wanoa i tonu le waalele, se fulu lua waalele whapea ua fuafua iai o Airbus A350. O lo au fiai ma whainga whao na pōne i ma whaina whao ngā i le Bluetooth, mai whao ngā fuafua i le Wi-Fi mo le mai moina, o ata maisi por kalame a o anu le malanga umi. O le pito i luma o le waalele i le vaenga le first class, e au fiai moenga e luas fururua i nisi le lautele, se no fua wha moe ma se laulau ai, e ma whaina whao ngai ni tangata se to lua, a to ai ma le televise. E le o wha mautuina mai le te minei le tau au wha i o le pāsese, i ia waalele fou, a ua wha iloa le Qantas, o se tūlanga winga ese o le aiai lea au unanga, pe au o ina a mata wha ngai ina. E tō lua li mai New South Wales ua mōria le money laundering, te ngā tupe whaasolu tū la whono, ina ua whitaua ina na maua leo leo, le siria ma le 2 miliona o tupe ina ua whaatu atu le la loli, i le tu i mātua Ausetalia i saute. Whai mai o Port o Costa, West na tau fiai le loli le tau na nafi, su e leo leo i le loli ni maua i le vai ngā tupe tele lea, e tolu le lei ato na te winai. O ila ua tō lua ua mōria, e luas furuiva ma le luas futolu tau sanga na mātutua, ma ua te ena le tāra sanga te tala i tua, a le so e tūtura iai i lumo le whamsinonga. O lo tāra sanga ina le aingo se tene tite se furu whātau sanga mai Tasmania, le atunu mo se fesosoani le sa i ringa po o whea tonu o iai. O le tene tite o Cheyenne Lee Tannell, na muri vai e le so toru se furu o Aperila, o si ona tina sa whaatara noa i le au whaasaralau, ma ia whaailoano na mawhatia i le umi o le tausa i dio si ana tama. Se vaenga la tāne le vaitafe o North Esk, muri vai ai le sidia ma le ono vai asu taruai. Va pese whamtaranga sa malanga le tene tite au maumalona grandmother, mo sina taimi, ma sa nga i fo i se no whanga mō taravou i Launceston. O lo so esu e leo le nei mata upu, ma ua tāro sanga ina i fo i nise si la fiani whamtaranga ina ia fesota iane. Ma le tara muri, whai mai e o lava i tamai ti a onga ia onga whataitai, kindergartens, ua tuturi mai ma le a onga ona o le violence po tūlanga o sāwanga. Ua whailoa i le ripoti e le 9 News, o whamaumonga ma le matanga luenga wa onga, ua ta wai e sidia ma le luas futasi afe tamai ti a onga primary, a onga maularo sa tuturi ma a onga i Queenslandi, whapea foi maisi ma ia onga whataitai. O whamatalanga le matanga luenga wa ta wai e tāua tele le whamautinoa o saunga le mū tamaiti ma whai a onga taitasi. O lo ngā lue fo i mata upu ese e aria e mai a o whea ngai mana ngā luenga. O mata upu e au whia i le fusu i te tonu le a onga o winga whia malosi o tamaiti ia maonisi o ia winga e whai a ngai i whai a onga. Tala ia le Radio Samoa mo le nei asfareile, tātou whelo e fo i mō le vai aso fōu, se si whapoponga pe au ria, ia manuia tele le whae unga le vai aso, whasoi fuia.